Okay, today, Nernst equation gi question number aina hojik calculate toge. Harvey question je adam Nernst equation chunga khang da bangang na hek hot pa hogi haragadi ma se combine hot kani have the yeng ko. Sida question appears here represent the cell in which the following reaction takes place hai. Reaction ma pire reaction je mo de puthok to si e cell putho hare aduga magi e no cell sidi inot cell je piram adagi mongde putok to ise inot cell pide e cell putho sine mongde adori kamai puthok ni ding si ko ado hamda I given han I given je si ding si given da ko given da kai ke pi gi hard A here tharage the piram ise inot cell se piram inot cell ki value se kya pire 3.17 volt pire ko e cell putho hai e cell se ma pidre adigi next ta khoi Nernst equation je pan matam da se je khoi ion ani yaw bari na khoi 2 electrode ki equation do 2 electrode ki formula do pa ne kai formula no e cell equal to e naught cell plus 0.0591 by n log cathode ion by anode ion sim pan ga ne anode ion adana hoje khoina khangbal da ka tai se question ji matung in de khoi pyramid se e naught cell se pire e cell putho hare n khangdre n chem puthok te be roi cathode ion kana puthok te be anode ion kana puthok te be roi adri question sidagi cathode ion anode ion n se khangna bi yeng se ba hoje khwadi live se reaction je han se de ithoke sida reaction je imatam da mg ne 2ag plus ne aduga sida mg2 plus ne adigi 2ag ne sine ko my reaction je yeng se kom tong check toksi yes sine my reaction je hybrid reaction je digi electron masing je puthok se ba hoje sida yeng biyo ne ai sida mg sina mg2 plus to on mg ne mg2 plus to on ba habdi electron je mangi ne electron kya mangi mg se electron charge samda lerandre ma se 0 ni mg2 plus charge 2 plus habdi 0 ga 2 se kya khene no ani khene aduna ma se electron ani mangi to charge 0 amana charge 2 khena riba charge to charge ani khene aduna charge 2 yaw sidagi aina ani je log thu e have share have the charge man na traga 0 dagi 2 se kya khene no ani khene adu ani do happy re khar chaw ba masing charge tu manakta samana ag plus ma se kai do olino ag do olin ag plus ta hoi ag dana charge 0 ni ag plus na mai charge plus 1 lai mongon do song sai na achaw si de ani log to mai na ag da ag gi plus 1 jena 0 do olai ni ha ga di sigi ag siga 0 siga kya khene no electron amagi difference lai aduna ag plus ta gi electron amma se log thoe ana 2 level gi electron ni log thoe kai gi 0 henna asam nakan 1 level gi electron ma log thoe 0 henna ada mai khang bata le ha ga na 0 dagi 2 box kya khene no ani khena re 1 dagi 0 box kya khene no amma khena se mo khang ani next to khoi ani je electron ni se masing man le mana han ge di ke dawni se mathak 2 lai se dana 1 le mana han ge di sigi ag ki part se de kya tawni into 2 tokshan biro adura ga di sida 2ag plus tare 2 electron tare aduga 2ag tare to ngasai ai reaction da tare ba 2ag adagi 2ag plus 2ag do sumai tor ta le me adura ga di n gi masing gi kya ore n gi masing gi sida 2e sida su 2e have di n gi masing je 2 ore ba kamaina ngasai charge da khangi ni ko charge ani lei chamana magnesium da charge ni lebi du maina khoi gi silver du su balance to honna bo honna matam da hari mana hanna bo honna matam charge ani lei ne me adu ergadi n gi value se 2 lo ne okay adu di khoi sida n gi value se kai sinjan lage ai se sinjan grai ko n gi value se 2 han sinjan lage 2 okay hoje ai cathode ion ge no ion ge sum putho sine cathode sine ko mai putho kani anode sine ko mai putho kani wi yeng sine
cathode anode puthokke haragadi yam laiba way se kedoge ha matamda reaction sidi puthokpa yagadoni but cathode anode puthokna arai way amalai cathode harab portion si puthokke haragadi always nang thidoise reduction thibdo thibio reduction thokpase reduction habdi gai gain of electron thokpase asi thibio natragana or decrease of charge handabado thibio kana thige haragadi cathode thige haragadi adu hoji yengone 0 dagi 2 box ga plus 1 dagi 0 box ga 0 dagi 2 box di hengali natro the plus 1 dagi 0 box di handai natro adu handaba se kana tare handaba se ag ji handaba tare ag se handai habdi ag se cathode tare adu aida apam si kaino cathode ion habrina ag plus to adu aigi cathode ion oirani aduna isi de ag plus option grake ai option lagi ko kaigi ai cathode to je puthokre cathode se kana ore cathode se ag plus se cathode ore ag plus third bracket question dani third bracket na mai horen se da question na period value se option dani adu ningsang gada mana ngasai ag plus na masing am yawi to ag plus 2 have me yaudro adi masing do yar magadi mathak to square kasan bi 3 yar gana 3 4 yar gana 4 adu do kasan bi rani adi matang do hojik ngasai de maina ahoi cathode puthokramini anode ti khangani anode ti kai puthokani anode puthoke haragadi anode to kanano oxidation thokpudo oitar anode adu oxidation thokpai di kedo de loss of electron thokputa electron mangbu natraga kai increase of charge se hengat pudo thita increase of charge adi charge hengat presiding ngasai de kanano magnesium 0 di plus charge hengali natro adi charge hengat pese magnesium tare adu bai di iron pamina mg kana 2 plus to agi iron ore so ai sem do khrage si mathak ki sida to anode se ai on thok rage ko kai tarni ma se mg 2 plus ma gi di mamang da masing yaw mg gi mg 2 plus mamang da masing yaw dre adu di mai ma da kem ta hap ta bi tham to adu reading ho si na situation da electron masing do puthore cathode puthoe anode puthoe first step sibu he puthoba ngama question gi to question da ag gi manak le ba masing do ag na hoji ki log ki mathak da ag do sinjan biro aduga magnesium manak le masing do sinjan biro se adu di hoji sinjal age ai si makha wai je ira age hoji ai sinjal age ko okay ai adu di sinjal age e cell equal to E naught cell plus 0.0591 by 2 log masagi silver gi machine do kya mathak de piri se 0.001 0.001 ko 0.0001 square kasal kai ma 2 yawe ha gi bdo adugo magnesium gina 0.130 0.130 square nu kemkar next step the I inode की value option होगी क्या नो inode की से 3.17 plus 0.0591 by 2 होजिक से वक्त हम सी log से solve तो होगी ने log से solve तो होगी है log solve तो वही खादी easiest way से कमाई तो ने मथक की value से 1 into 10 to the power minus 4 थम्बे या मालिक की 0 मरी ले बने ना divide की form में तो on होगी my square का सन लगे मखाई से 1.3 into 10 to the power क्या थम्बे या दो माले 1.3 हाइदी 13 थम्बा मतलब दा आई थम्बिंग दिसे कई गिनो हागे 13 की वैल्यू आई खंग दे अदब आई 1 दगी 10 बकी वैल्यू दे ममांग की log की दा याव की बिना खंग दब याव सु log की कैलकुलेशन की बेसिक log आई सी चैनल दे याव बनी आई डिस्क्रिप्शन सी वीडियो सी मखा दा हापंगे अदरसु मियंग बि आगनी अदो कमाय सेमदो ई log कमाय कैलकुलेट तो इदुमा हाइरकनी को अदर 1.3 थमगे 1.3 थम मतमदा अखोय 0.130 से मासे सादो के हरदी 130 by 1000 ने अदो 00 कखथनरगे सिदै सिदै आइने थमनिंग से 1.3 थमगे हरगदी पॉइंट अमतंग थमगा अमसे मथक कार से 10 to the power minus 1 तो अदना कमाय थमगनी हाबदो मले 10 to the power minus 1 कारगा सिसे मसमाइन थमगे ओके समाइन थमे को ऐसी मुथक रगे अदो अरगदी होजिक से
Sigi log se mo ai loisalage kamaina 3.17 plus 0.0591 by 2 log thamage square se kasam 1 square di 1 ni 10 to the power minus 4 square di 10 to the power minus 8 by 1.3 into 10 to the power minus 1. Okay, then makhagar satharasi kamaina 3.17 plus 0.0591 by 2 lere log thamage mathaki 1 to 10 to the power 8 have the 10 to the power minus 8 thamage makhagi se 1.3 se 1 dum lokhalage rounding lorge 5 to hen dragadi mathak masing chatpa yadabina ai 1.3 to 1 lokhalage 10 to the power minus 1 to khadang thambirage ko to adu ragadi hoje ai masing je yam pixel adu ragadi ai question sigi answer yawbugi stage to lakto le yengsi 0.0591 by 2 thamage log thamage 10 to the power minus 8 thamage into 10 to the power 1 mathak to thangakre ko again adu the 3.17 thamage 0.0591 by 2 thamage log thamage kai 10 to the power minus 7 thamage again 3.17 thame plus 0.0591 by 2 log 10 to the power minus 7 de in log ki formula ama matam da mamangi dreso in half himni kai formula happy hargadi sida hapamge log a to the power n ki formula do kai ne ba log a to the power n to the n log a ga mani hagi dain hagi ko adudi n have the hoji a sida di kana ore n have the hoji sida aigi 10 to the power minus 7 to minus 7 to n or and the a log panjan hardly minus 7 into log 10 je panjan b are kai n log a have n to 10 to the power minus 7 to minus 7 n ne adu the last part chide sida kai tare 3.17 plus 0.0591 by 2 into log 10 की value di 1 ni si ju khangjan biro log 10 value 1 ni log ki part ki da hapani aduga 10 to the power minus 7 di minus 7 into 1 tarena adu di last part se changjal masai si ki minus se ac minus 1 hoge 0.0591 into 7 by 2 adu di 3.17 minus c7 itu toksalasi 0.0591 the 7 to agadi 717 763 36 kari 735 37 39 40 41 1 4.0 so the 0.4137 by 2 tare hoje adudi ai 2 se divide to thoge kamai divide torni adum direct torge ko ai site kathana ge direct ai dum kathana am ta nuare adudi kathana matam da kamai kathana ni yengsi the 2 na si ko age 0.22 or 4 and the 2 are 4 0 2 6 are 12 the 2 8 are 16 so minus kharta halage ko have the magi minus to value se ngon da kai tai haragadi ngon da tar ise 0.2068 tar ko hadre at last ai ani se subtract toroge 3.17 the 0.2068 se subtract to tho se kya tarni si 2 tare 73 tare sidi 6 tare sidi kya tare sidi ama ani si 9 tare point sidi 2 tare the answer is approximately 2.96 volt tare aina khambada sigi answer se textbook to si yengbiu ma se khoi page number NCERT की page number 73 की दने मागी यारिबा example दो example में यावबनी example number 3.1 दे यावबा calculation दने बको अदरसु होटपनी मो इंडिया सामना तेन होसन बने दबो expansion तो दमेना आइनो होले फॉर्मेशन दि हेक होबदी क्वेश्चन जे कमाइने खंगनी मंगोदी n कोइ पुथोकनी के थोटना कनानो एनो न कनानो हाबी टर्म याम दो खंगा कांदा लोक से तम पाला कान सॉल्व तो मतम खितंग चंगजरगसु आंसर दि ताबनी सी आंसर सिमक डायरेक्ट ताबनी दना समाइना नर्स इक्वेशन जे अखोइन होटप याइ को सी से यंबिरो अदुगा अतोपा क्वेश्चन गी वीडियो से इरम थागलके